غافر آية بنا نكله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakelani kemenani ani binani ani wolonfula minye sawalu kalo bi suye omuga ani nani nai miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani woro san kalo nani na bi suye otani fulanai ambe dawra bu masila rajagambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إلى آخر الآيات. درسين تنجورا وقت منا جورا سنغلون يقرو أنتم بسورة القافر. سورة القافر مؤمن آل فرعون. فرعون كم مغو من كرم مؤمن يغلا أنتم بأليك كما ودلا آيوتم بسما عليك الله لو دلناك كما وناك ولدك تاك مغوما بآية منونك لنا أنك مؤمن آل فرعون. فرعون كا مغو كمؤمن أكو ويا قومي أكون كمغو ما لي أدعوكم إلى النجاة. من نباك كاولي كتاكيشي سرما من يكا على كلمتو بطو فوي كنفر علىك نباك كاولي كتودما ودي كيشي سرائفنا وتدعونني إلى النار من أو باك كنولي كتاتاسما دما كافرية مشركية وبي هذا مدل لسي تاسما دما أو باكي كنولي كتاتاسما ما. تدعونني لأكفر بالله وأسرك به أو باكي كنولي كونك كافرني علي nka fen fara alaka nka do fara alaka nka fen bato ka fara alaka
ma laysa li bihi ilm kafiriya me adoni timbolo mushrikiya me adoni timbolo wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ne fana bake kawwele kata she masama ani junubu yafa masa ne bake kawwele kata odema la jarama haqqa kinyaye minye annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watu fi dunya wala fil akhirati kinyaye minye aw bake kanne wole kata mim bato dagalento ye jiya bato dagalento ye lawara bato welele manka ko ye jiya o manka wele jiya o manka wele lawara o manka bato jiya o manka bato lawara wa anna maraddana ila Allah aw nani aw ambe minna ambe be sagi kata ala de mate wa anna lil musrifina hum ashabun nar aw nan sagira kata ala mafana dan teme bagaw ulu de tasuma dunka weda fasatazkuruna ma aqulu lakum aw abena do fana mbake kam min fo awye kwa ka ala kilimtu bato kana fo fara alaka nama swama me mbake kam min fo awye abena nimisa abena do mindo wa ufawwidu amri ila Allah aw nekuni inka podi alama inna Allah basiru bil ibadi ala nyaba ka jonna ala baka jonya nyaba ka jonna fawaqahu Allah shay'ati ma makaru ni mu'mini akam mugo ye dabali jugu munun tiga kama ala ya kishi ka bo akam mugo dabali juguma wa haga bi ali Firauna sun al-azab aw Firauna na ka jama janga kata jugu o jiginuka o yusro annaru yuraduna alaiha quduwan wa ashiyan Firauna na ka jama o halakilen ko fe jila sogoma wala alabu ka sigi yoro la jannaba ko sogoma wala o yawma taqumu saatu dom min qiyama bejo adikhilu ala Firauna saddal azab awa ala bafu malikawiye aye Firauna na ka jamaayu bila janga kata geleman kono parce que qiyama nu kununa janga kata ka gele ka o janga kata fana ka gele kata me kaburu taka nando na bunu kasiri ka tawsirila ako yaqulu lahumul mu'minu ako mu'minu ko Firauna na ka jamama mali ad'ukum ila najati munnan ne bake kawwele kata kishima wa hiya ibadatullahi wahdahu la sharika lahu kishi jumae ka ala kelempe bato je nyogonte ala minna wa tasdiqu rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi basahu ani ka ciden cinya tigiya ala ye ciden minci ko cinya tigiya ka sotama balmo kisi sira fula de mogo min ba fe ka kisi jiya ika kisi lagara ala kelempe bato de ikana foyi fara alaka ikana foyi bato ka fara alaka ikana foyi wele ka fara alaka ewa ika da ciden na fana ka tugu ciden ka sunna ko ye min foyi ka dala ika tuga ko o de kisi sira sunu nu ye sira yira ela ko ika doala ko de bi kisi o bi lashe munna ubake kiwole kata tasuma dema ko mu'mina ali Firauna ya fo chogomi mogo be wele munun na dugu kolo kan nu mu wele kata ala kelempe batoma dawa kela wele kela na mi wele kata ala kelempe bato dema ani ka da chide na katugu chide na dawa kela mi dawa ki wele katoma ami wele kata kisi siram me dawa kela wele kela na be mogo wele de aye ala kelempe bato akana foyi fara alaka aka da ciden na ka tugu ciden go ode bake ka mogo wele kata kisima me dawa kila mi wele katoma na yi wele kata fiungo femma ni ala kelempe bato te tauhidite ciden ka sunna tugulite ami wele kata kisima de ayi wele kata tasuma de ma wote de unani au bake kanne wele
li akfura billahi nka kafirani alaye wa usrika bihi nka mushriki yake ma laysa li bihi ilm kafiriya min mushrika mi dalile tambolo ala dalila tenne bolo ala doni tembolo ala ay ala jahali bila dalil aw bake kan ne wole jahiliya de ka bake kan ne wole ni femmi aben wole jahiliya de ka wole mi dalila tala pasaw bake kan ne wole kata kafiriya mimma aben wole kata mushrika mimma nete dalila shi do ola dalila tola donc abake kan ne wole kata jahiliya de makka soro dalila te وانا ادعوكم الى العزيز الغفار اي هو في اجته وكبريائه نباكي كاوله كتا شي مسما alaka ewa shebaya ani alaka bonya anaka shebaya naka bonya infulede yaghfiru zamba man taba ilayhi ni mugo min tubira kata ma be yafima alana ka shefule anana ka bonya fulede ni mugo min tubira kata ma abe yafima la jarama annama tad'unani ilayhi yaqulu haqqan la jarama kuma sabatle munye haqqa cinya wa qila mana qawlihi la jarama haqqan doko la jarama kore munye ko haqqa cinya wa qila bala doko aha wa qala dahaku la jarama la kajiban dahaku ko la jarama kore munye ko ngalonte wa qila la jarama yani bala wa qala mujahidu alwasanu laysa lahu shay'un mujahidu ko la jarama la nyine munye ko boli foy to bolo وقال قتادة يعني الوسن لا ينفع ولا يضر قتادة كل جرما كل نين مني كبولي أتسك مغنى فأتسك مغطور وقال السدي لا يجيب دائه لا في الدنيا ولا في الآخرة بولي أتسك كولي لكلا جاب جيا أتسك أجاب الآخرة مانا ناكو لا جرما ko ciyaye munye annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watu fi dunya wala fil akhirati donc an ko la jaramai do ko haqqa tafsir kala sabati lem bodata ko cinya haqqa do ko bala do ko la kajiba do ko ya anni bala donc na ko abake ciyaye minye cinyala abake kan wole kata minna مجاهد ننوف لكور التوسير وقال مجاهد الوسن ليس له شيء معنى لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له الدعوة في الدنيا ولا في الآخرة معنى مجاهدكم معنى بولي فويتابلو جيان فويتابلو الآخرة وقال قتادة كو يعني الوسن لا ينفع ولا يضر ليس له الدعوة في الدنيا ولا في الآخرة قتادة كو ko boli ateseka ya nafake ateseka mugotoro waqala suddin ko boli fulede ebe pemmin bato kafara alaka la yujibu daihi la fi dunya wala fil akhirah ateseka bato kala ibake kamin wore boli min bato ibake ka wore ateseka ka wole kala jabi jiya ateseki jabi laghara haja ka qawlihi tabaraka wa taala nimbe kome alaka kuma masami heraka chakorta leno o man adallu mimman yad'u min dunillahi ala ko jom fililendo akom mugo si fililen te ka mugo bo mugo minna bake ka fenwole man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati min tashaka jabi fukata qiyama wa hum an du'aihim qafiluna ulu bake ka munun wole fana unyinane mbe ukawele liko wa yajahu shiran nas awani mugo be farala nyugo ka qiyama kene ka fana kanu lahum ada ukabbato fiun anu tumbe munun wale ube kuma jugude qiyama kene ka wa kanu bi ibadatihim kafirina awa ubu kabbato yire fisur walay ka fatun tambato in tad'uhum la yasma'u du'aakum ala ko ayawrela akunna yeboli nunun wale akabbato fu bato fiun min ye kaburu tigide nabe kaburu kono ni suude do ube iride do ube bodide do nayun wala la yasma'u du'aakum utaka walelime wala usami'u har nu ya ka walelime mastajabu lakum uteseka ujabi
wala mu'mina ali firawna fule ko de fo kam mo ye aw bake kan ne wole kata min batoma bato te daga ye jiya bato ta ye jiya bato ta ye lagra awa te saka mo jabi jiya ate saka mo jabi lagra ate saki na fa jiya ate saki na fa lagra ate saka tora la sima ate saka na fa la sima aka bato fe nunu wa qawluhu naqu wa anna maraddana ila allah ay fi daril akhirati awa ambe sage katala de malagra de fayujaji kulla bi amalihi ala bi besrani kabara lagra ولهذا قال نند كوساكو وأن للمسرفين هم أصحاب النار أقول دانت مبغى ولود التاسمة دونكوية أي خالدين فيها بإسرافهم وبدوم جهنم كونو نوكا دانتمي وهو شركهم بالله عز وجل وكا دانتمي يجمع يمسرك يمين كني علي كبتو في وري منو بتو كفر على كمسا من كبا كورتالينو وكفي أكو فستذكرون ما أقول لكم أي سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه أو أقوى كم مغم أو بنا دوري mbake kaw nyamarani minye ani mbake kaw baleka bo minna abena achinya tigiyado ونصحتكم ووضحت لكم نين كنا جاوية نيكو جاوية وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم أو أبنادو نيو نيامرني مني نيو بالك بو من نيو كنا جا من كاوية نيو جيالي من كاوية كفيم بجياوية أبنا نمسا دوميني نمسا تاونفا يمونو فاوية ناما منا abena chiya tigiyado donna kan nimisa dommin kan nimisa tawnafa o fawiru amri ila Allah aw ne ka ko di alama ay atawakkalu ala Allah wasta'inuhu nyin ka ko da alaka nyedde menyini alafe wa ukhatiukum wa ubaidukum aw mbawtige nyogonya de be mabawla Allahu akbar tawhid fule mo kele mu'mina ali fir'auna ako firawna na ka jama bema ne yin ka ko di alama kin sembe alama kin ka ko shinshi alaka mbe autige nyogonya mbe mabbo awla yin ka ko di alama kin ka ko da alaka awun ko ayi tawhidi tigete saka joni yere sunna mo jamana ko nan saka jona yere annin galo anka galo mushrikiya ni kafiriya ni sunna ni bidia an ko fara nyogon ka pour an ka se ka ɲanama ya ɲɔgɔn ka di hɛra ye e bolo ni e ma fara bidia mɔgɔ de ka ɲagambi a la i tɛ se ka balo jamana kɔnɔ e ɲana ni e tawhiritigi ma fara musiriki de ka ɲagambi musiriki la e tɛ se ka balo cogo ɲuman sɔrɔ jamana kɔnɔ e ɲana e min bɛ ewa sɛbɛnw n'u y'u ka tɔgɔ fɔ n'i bɛ duwawu k'u ye e ɲana e tɛ se ka balo jamana kɔnɔ balo cogo ɲuman na fo mɔgɔ min bɛ sɛba danga fo n'o de ka fara ɲɔgɔn kan aw ka tawakkulu bɛ min a ka tawhidi bɛ min a tɛ ala ta fɔ a ka jɔ ala ta kan a ka jɔ ciden ta kan a ka ko di ala ma a ka sɛnbɛ ala ma a ka ko sinsin ala kan tawakkulu filɛ dɛ hadamaden ka ko da ala de kan i ka ko di ala de ma ala tilala hadamaden ka ko bɛɛ la mu'mina ali firawna filɛ k'o de fɔ ne yin ka ko di alama ukhatiukum wa ubaidukum mbaw tige nyogonya de be mabbo awula ale ko be mushriku tige nyogonya be mabbo awula de aw ko an ka fara nyogonka aw ye qur'ana do dere kateme bunka siru nununka aw ye qur'ana do kateme nununka aw ye wolele cega do kateme nununka inna allaha basiru bil ibad awala nyaba ka jonna ay huwa basiru bihim ala nyaba ka jonna ta'ala wa taqaddasa masamin qur'anu asani alando fa yahdi man yastahiqu alhidayatan ala be mugo kanda mugo minni kanda kaka wa yadillu man yastahiqu alidlala ala be mugo fili minni fili kaka fili bantiya kaka wala hulu hujjatul balighatu hoja be ala de delilan ni hoja shele adamo ya ala de tay wali hikmatun tamatun ani kodon da falanya ala de tay wa khadarun nafidun ani latige minni ala ba buwa sirafo tigi de alai
wa qawlu tabaraka wa ta'ala ni ala ko masami hera ka bo kortale ni fa waqahu law sayyiati ma makaru ay fi dunya wal akhirah. Allahu akbar. Mo kele yala ala ko ma ba mu'min ahli fir'auna ikelendo re ka kabilala ni ko kera chogo nin chogola e leni nyagambu la ka se ka balo nyogon fe drone bi saray ni ka ngane la gara ala yo fa ya akone in ka ko da alaka asembira alama tumama ya ka ko da alaka ka shinshi alaka alaye munke fa waqahu law shay'atu ma makaru awa akam mugo yedda bali jugu tiga kama ala ya kishi ka bo akam mugo dabali juguma ay fi dunya wal akhirati jani la gharabbe ala ya kisa kam mugo kadabali juguma jani la gharabbe amma fi dunya fanajahu Allah ta'ala ma Musa alayhi salam jiya kishi munye jiya tangale munye mu'min ali fir'auna ala ya kishi kafara Musa ka tumami ala fir'auna na ka jamato jola ni jila ka Musa ni mu'minu kishi ala ya kishi kafara Musa ka o ye jiya tangaliye wa amma fil akhirati fa bil jannati lagara tangaliye jumaye mu'min ali fir'auna ala ya tangal lagara tangaliye jumaye ala ya do arjanna ko wa haga bi ali fir'aun su'ul azab me fir'auna na ka jama janga kata jugo ye wulu soro wa huwa al qaraqu fil yammi o janga kata jugo ye munye ala yu toji kono summa naqlatu minhu ila al jahim jito li ala yu toji kono o kofe kuta ji kono kata jahima janaba tasmama yuwaraduna alaiha quduwan wa ashiya sawmanu wala fi buka jahannaba sawira wala fa inna arwahahum tu'radu ala an-nari sabaha wa masa ila qiyamisa firawna nakajama innu ubu nun ta kula jaba jahannaba kono sogoma wula fokata jiyawuli dongodo firawna nakajama ubu nun ta kata ulla jaba jahannaba kono sogoma ubu nun ta katulla jaba jahannaba kono wula fokata jiyawuli fa idha kana yawmul qiyamati ni qiyama don sera istamat arwahuhum wa ajsaduhum fi an-nari nuni farkolo bena faranyon ka tasuma konosa wali haja qala ninde ko sala ko wa yawma taqumu saatu akodum min qiyama bejo adiqilu ala fir'auna sadd al-azab ala ba fo fir'auna na ka jama ayu do janga kata gelen kono asaddahu ala man wa ajamahu nakala janga kata minni adumi kabo anyangile fana kabo wa hajile ayatu ni aya min fulen ni ashilun kabiru fi sidilari ahli sunnati ala ajabil barjaq fil qubur ni nye delilaye ni aya delila baye ahli sunna wal jamaa nu ye delila kenin ninye ko kaburu la jabe hayatun barjaqiya kaburu kono ko la jababe wariato doko ma ko harinka awa sunna kitabu do usulu sunna nunu harinka to ka ulu kitabu do tangombe atigi mambe min fiye dawa kala nibe jamana min no jamana do mbe dawa chogo min ka mata ni nyere koy salafu karamugo bawde ka kitabu be mbola nu ka bilal israeli nibe jamana min kono ubese ka tauhidi famu ni sunna famu ni chogo mi etani o chogo jamana mi masunna yere famu janko salafia ni eko ebe usulu kitabu do ta ko kala ubo la me chogo di uba famu bolo yera uta famu bolo wori ate ne bunu seminu nun kabila siralu laje silemanu rehli nunu arabi mari gali nunu ko man ka jamana be chogo mi ko tawsiri kitabu taika tawsiri tawhidi be yoromi ka perpere latige moye sunna be yoromi ka perpere latige iriyade salihun nyogona kadri suta ni nana tawhidi la yoromi ka wala ni nana sunna la yoromi ka wala uluna nyogona kitabu munu bamunu done mu bolo lu deri suta nu nana tawhidi la yoromi nana sunna gida la yoromi ina na usulu sunna la yoromi sunna lesri age wa ahli sunna lesri la yoromi ina bange adote ninya ya
lesiri do de fulen ni sunna mo bolo parce que jama do be comme mu'tazila ulu sonnente kaburu la jabama usulu sunna ila sila usulu ahli sunna wal jamaa ni hada madem mi nyaka dina famu qur'ana tawsiru la iriyadu la kitab tawhid nonuna ibesa ka be prepare latike odi yato Sheikh Albani ko ako Sheikh Muhammad bin Wahhab ako usulu ahli sunna wal jamaa ko ya surnya kitab tawhid ngono ako sunna mo ka aqida ako Muhammad bin Wahhab jode surnya kitab tawhid kono kitabu tawhid niyo lakala mo kala karmo bawka e wat sarahu lakala mo la umu ka sunna do ka bidiya do sunna bonyona hari nima usul kitabu kere ta kala kaluma alhamdulillah ka dere sum filen ni mo were wutede ne yere telefoni min bena vocali min bena wallahi anye sunna ni bidiya bonyona wallahi salafiya min nya do wo bide mi nyanya do sunna mi nyanya do antum be dina kunantum te foy kalama ja akacha men ni eko ebe fenfuye ka fenta ka fuye ka hakili masama ali ibn abi talib ko hadisun nas bi qadri uquli bima yaqiluna ali ibn abi talib ko akwai hada madon kuma nyogonya ni fenye be min famu ni tara kuma fo mugoye min ba ka hakilika akwa turiduna nyukajiba Allah wa rasulahu donc ni ebe ta fenfo moye aka hakili masemima aka famu masemima akoy ba fa tigi kala de galontige la ube ba fa aka ciden galontige ya dewa parce que ni eye fendo fo moye aka hakili tesekata aka hakili ma famu iko ala kota besika fo yoron kala maninfo ali ibn abi talib ko jonya la galontige ya ededo ni e fen fo mo ma ka hakili ta fa ma ka hakili ma sha ma iko ciden kote ko ciden ma min fo donya ciden galon tiga akoy ba fo ka la galon tiga ka ciden galon tiga dewa wala donc an ka dawa fa mo be jamana mununna an ka dawa e wa salafu karamo bawka kitabul laje ko ka birasarul laje mo be yuro mi kan ka dawa ke chogomi no be se ka sunna fa mu ka tauhid fa mu ki ka kuma fa mu ika ka wo chokolade rehuli yo fode akwa ale be sunna fo madina misri la chogomi ale be tawhid fo madina misri la chogomi e kana ke ko e be jamana min kono ko e be tawhid fo chokolade ko e be sunna fo chokolade akoy na ale te kelenya koy ale ka fama ye salafude ale ka limamu ye salafude ale ka population ye salafude ale ka fama yere bi encourager ka salafiya de fo anyema e kana fe ngure fo ni salafiyate ina ale be sega ke kelenya ebe la hala minna sunna yere ma famu janko salafiya donc wala nan ambe tawsiru late iriyadi nunu sarahu kitabu tawhid nunu sarahu ambu lakata ibese ka ewa usul ahli sunna aqidatu ahli sunna wal jamaa ibese ka bange mo ba famu awa sunna mo kalle siri do de fuleni nye uka aqida lesiri do de fuleni nye nabe aqida kitabu kono ajabul qabr sunna mo ni bida mo ye nyogon soso mu'tazila ko kolla jabate kaburu kono donc sunna mo yo kaddere la bakke ninde ko kalle siri ke ninde awriyatu bun kasir ko wahajila ayatu aslun kabir imay aslun kabir akonni aya ye lesli baye fi istidlali ahli sunnati sunna mo kaddere la ala ajabil barjaq fil quburi ko wa hayatun barjaqiya kaburu nyanamaya ko janga kata ba kono kaburu kono ni sunna mo lesri baye sunna mo kaddere la ko la jaba be kaburu kono wa hiya qawluhu wa yajma alaka kuma annaru yuraduna alayha quduwan wa ashiya tasuma firawuna na kajama unumbe la jaba tasuma kono sogoma wala jannaba tasuma kono walakin ha huna suwalu me bunkasir ko nyin kali dobeya وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية شكتا لأن آية جينا مكة وغير يستدل بها على عذاب القبر في البرزخ بو سنة مغفنا يدل لكن إن آية كو قبر لا جابك ويدل لكن إن آية قبر لا جابك آية ينفنا شكتا لا جينا مكة وغير روى الإمام أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها إمامنا أحمد رفنا يا ناتني مسلم
kabo an baishatu bulala kaje kabo ma salatiha imratu yahudiyatu fatatiha faqalat laha an baishatu yahudiya muso dore nana kan baishatu dele an baishatu ya yahudiya muso yin so faqalat laha yahudiya muso kan baishatu ma ajakillahu min ajabil qabri ako alaki tanga alaki kishi kaburu la jabama fa ankarati aisha radhiyallahu anha an baishatu yennin kuma nan karya muso yimbolo falamma arati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat lahu tumami an baishatu ye cidenye ako cidenma fa qala sallallahu alaihi kuma info cidenye ako yahudiya muso inko alaka le kishi kaburu la jabama fa qala sallallahu alaihi wasallam la ciden ko ay kaburu la jabate qalat aisha radhiyallahu anha thumma qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika ako ciden ko ay la jabate kaburu kuno ako an bashi to ko ako me o kofe ciden ko alema wa innahu uhiya ilayya ako alayya wa hawcimma annakum tuftanuna fi quburikum kafo aw ambe abilla jaraba ka kaburu kono abilla jarabi aka kaburu kono fa yuqalu fama li jamu bayna haja wa bayna kauni al-ayati makkiyatu mun kasiru ko si sauba fusa yala nin kuma min fulen ninya ani ayen be fara nyon ka cukudi nin kuma kairan madina ayen yin maka ayade kafo kaburu be la jaba kono yedde la kenai bon madina fana an bayi setu ya ci den yinin ka kol la jabata kaburu kono o ko feda ko ala ye wahawcin ma kwa be fitina ka kaburu kono ani aya be fara nyon ka cugodi wa fihi dalalatu ala azabil barjaq bo ayin fana dalila bala ko hayatun barjaq ya kaburu nyana maya ko be la jaba donc ni hadisa fana kera ni kuma kera madina nunun be fara nyon ka cugodi bun ka siru ko nuyu nyininka nunun be fara nyon ka cugodi wal jawab jabu munye anna li ayata dallati ala ardi al-arwahi ala an-nar ibu tigi jabe kafo aya ye dalilan yiranna ko niun de be la jaba tasuma kono niun be yira tasuma la kudu wan wa ashiya fil barjam kaburu nyanama ya kono niun be yira tasuma la sogomani ulafe وليس فيها دلالة على انتصال تعلمها بأجسادها في القبور mais delilate ayayin kono ko ewa la jaba mi innimbe la jaba min ke tasuma kono ayaye odeyira mais ate aya kono ko la jaba yimbe ninni fari kolo be soro kabru kono ko iba jabi nin chogola delilate ayayinna kun ewa la jaba yimbe ninni fari kolo be soro kabru kono izi qad yakunu zalika mughtasab birruhi ayayi min fo be se ka ke ni la jaba chogo min fulen ni la jaba kere la ni ninde ni numbe la jaba far ko dalembe kaburu kono fa ma husulu jalika lil jasari fil barjari amma e walla jaba min be tasuma kono la jama min be ninka far ko fana katta e walla jaba yisoro ka to kaburu kono wa ta'allumuhu bi sababihi anik far ko fana ka dimi soro ni la jaba nye فلم يدل عليه إلا للسنة هو يمود دلائر أن السنة أيو فرنجون كفامو أي مبايرا نوم أي نيايرا نوم بلا جابا جهنم كل سومن ولا في مي أما فريقلو لا جابا كبر كنا مو فوق فراكا مي كافو نيم بلا جابا جهنم كنو نيم بلا جابا كبر كنو أني فريقلو ب حديثو ديويران ayay ni hadisay be fara nyon kan ci ko de la ayay nyaayira num be la jaba jahannaba kono sogman wala fe mama fari kolo tafo ka faraka me kafo num uni fari kolo bebe la jaba hayatum barjagla kaburu kono hadisaw de yo wiranna hadisaw fil ahadith maradiyatan ala atiyati dhikruha hadisaw do yo iranna hadisam munum mo jenem be nu ye fana
نال بنا حديثا منوفو وغد يقال دو بسكا ففنا إن هذه الآية إنما دلت لا أجاب الكفار في البرجغ وبجابوا فلان دو بسكا فو كافوني آية أي كافر لا جابلي ران برجغ كنو كبر ينما يلا ولا يلجم من ذلك أن يؤجب المؤمن في قبره بجنبه mais wataira ko mu'minu be jalla jaba ka kabur ko na ka juruwe pour ka aye ni hadisa fara nyon ka to ya fula anye folofo fula na de fula ni ube ina fo aye inye la jaba min fo o ye kafiru kan la jaba le hayatun barjag yala mais mu'minu te amba shete mu'minu da islam de aye nye kafiru de la jaba le fo mais mu'minu te ومما يدل على ذلك ما أرواه الإمام أحمد من يود دليل إيرانا أحمد بن حنبل يمنا داني عائشة رضي الله عنها كابو أم بايشة بولالك جكابواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود أم بايشة تيدن دلك دو أم بايشة كو ياسر يهودية موسو دو بأم بايشة فيه وهي تقول أشعرتم أنكم تفتنون في قبوركم yahuda musulun ba ke kafan ba shi tuku yala au badowa ko au silamawu mumino abe fitina ka kaburu kono abe lajaba ka kaburu kono ba farta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden jatigira ciden ko wa qala ciden ko inna ma yuftanu yahudun ciden ko yahudaw de be fitina yahudaw de be fitina ka kaburu kono wala kayiranna jabu fulanna bisiga te ayay la nyebe kafiru kala jabali de ma من مؤمن تاتي قالت عائشة رضي الله عنها دونك عائشة قلت ما مكيدن ينفو كافو يهودي وكافر دبلا جابوا ككبروا كانوا مؤمنون تي وكيف فلبسنا ليالي أم باشة كقولوا يسود دمدوك سود دمدو ويولك وكيف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لك تشيدن ولك تنونا كشبك أشعرتي أنه أوهي إليّ aku an ba shi tuma ya layi ba dawa ala ya wahauci nema annakum tuftanuna fil qubur ka fo aw mu'minu yare abe fitina kaburu kono abe la jaba kaburu kono wa qalat aisha radhiyallahu anha an ba shi ko alaka je kabwama samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam badu yasta'iju min ajabil qabri ako alayya me cide mannin kofe ne cide mbake katanga nyini ke kabo kaburu la jaba ma ni ñeddellay donc kaburu la jaba ba kono de donc mais bunka siri yebbila serali do de kiye parce que bambantini subu hatigi kacca sisa fa kan nunu de famu subu hatigi kacca sisa de ñagambili kala kacca sisa de parce que do be sikata diloni ayawuna ko ewa kacciden to madina ko la jabate kaburu kono ewa ni aya fana makkan kawde makka aya de aw ko la jababe kaburu kono aw be ni harisa ni aya fara nyogon ka cogodi u fara nyogon ka cogode fuleni togo ya fula apolo aya ya yira niunde be la jaba ama far kolo faraka harisa unana ka far kolo faraka afulanna aya kala nyine de kafiru de be la jaba u ka kaburu kono mu'minu te hadisa sahala unana ko mu'minu fana be la jaba وأن عائشة رضي الله عنها قال سمنا عائشة مالك جيكابوما أن يهودية دخلت عليها كو يهودية موسو دوا دون عائشتك فقال آجك الله من عجاب القبر أقوم عائشة مالك تنغا كبو قبر الله جابما فسالت عائشة رضي الله عنها أم عائشة أيتشي دينينك فسالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجاب لقبري نينكل أم عائشة يتشيدين نينكا قبر لا جابما فقال صلى الله عليه وسلم ألك تشيدين كلك تنونا كسبك نام تشيدين كو أجاب القبر حق أكو قبر لا جابا تشيادي قالت عائشة رضي الله عنها أم عائشة كلك جيكابواما فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة akun nin kofe alema cidenye na ye salli illa ta'awwaja min ajabil qabr fo be tanganyini ke kabo kaburu la jabama wa hadithu ajabil qabr kasiratu jidda
hadisa munun nana ka kaburu kallaja kaburu konona la jaba sabati ukacha kosobe donc wakan nim famuya ahli sunna wal jamaa kalle siri do de ye ka aqida do de ye la jaba be kaburu kono khilafa lil mubtadiyan kabida mu ko fonko nyonya bida mu ko munun ko la jabate kaburu kono ahli sunna wal jamaa kalle siri do de ahli sunna wal jamaa ka aqida do de ye la jaba be kaburu kono kaburu la jaba cinyade وقال قتادة في قوله تعالى غدوا وعشيا صباحا ومساء ما بقيت الدنيا قتادة ko firawna na ka jama munnin bella jaba jahannaba kono sogoma ni ulafe ka jiyato fo kata jiyawli yuqalu lahum ya ala firawna ubafuma firawna jama hajihi manajilukum ninde aka jahannaba sowiye توبيخا ونقمة وسقارا لهم كل غش أني جنگا كتا أني دغل يعني كتوما نمدفوية وأن ابن عمر رضي الله عنهما كارثة من عبد الله بن عمر ملك جيكبو فلابما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدون كلك تنونا كشبكا إن أحدكم إذا مات تشيدون كدولا كلي نسارا ورد عليه مقعده بالقادات والعثيم uba ni adola kelen sara ubi kashigi yoro yirayila sogomani ulafe in kana min ahli aljannati fa min ahli aljannati na yasuru yar jannat dunkede sogoma ubi kar janna soyirila ula ubi kar janna soyirila ala kanta ke waye wa in kana min ahli an-nari na yasuru mugommi tasuma dunkede fa min ahli an-nari ay tasuma dunkede sogoma ubi ka jahannaba soyirila ula ubi ka jahannaba soyirila ala kan kisama fa yuqalu ba foyima haja maqaduka hatta yab'asaka Allah azza wa jalla ilayhi yawm al-qiyamah uba fo ewa ninde ka jahannaba soyede ninde ka jahannaba soye fo dommi ni ala yu wuli katama fo kata qiyama dommi ala ki wuli katika jahannaba soma ninde do ala kan kisala kan tanga donc mogo ni arjanna dende ni be ka kaburu kono sogoma bi ka arjanna soyrila wula be ka arjanna soyrila ewa nim fule ka arjanna so dede fo dommi alaki wuli katama ni ewa tasuma dunkede do ewa sogoma wula ubi ka jahannaba so fana yirila ni arjanna dunkede arjanna so inde be yirila ikar arjanna so fule sogoma wula fe abe yirila fo kata dommi alaki wuli kata doala ni jahannaba dende do sogoma wula ika jahannaba sobe yirila fo dommi ala ki kunu kibo ika kaburu kono katika jahannaba soma lagara ala kan kisala kan tanga wati seraya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سورة غافر آية بنا ننكله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بسم الله الرحمن